everyone, and I hope you get your all-time high this year. Terima kasih untuk kuarter 1 ni. So kita jumpa untuk kuarter 3 dan kuarter 4 pula. Untuk Q1 saya dapat platinum. Kami insya-Allah akan dapat lebih besar daripada ni. Quarter 1 saya dapat Achieve Award. So harap-harap selepas ni kita boleh buat lebih baik lagi. So Think Property, Think Medicine. Let's go. Thank you, Maisa. Terima kasih pada leader saya. Terima kasih pada Maxon. So see you in next quarter. Okey, tiada yang mustahil untuk berjaya. Anda pasti akan dapat. Tak kiralah apa usia anda. Perasaan hari ini sangat teruja. Pengalaman yang sangat tak dapat dilupakan. Harapan semoga next quarter akan dapat lagi. Tolong kerja keras untuk dapat lebih baik daripada saya. Tahniah pada semua pemenang Quarter 1 and Quarter 2 2025 Session 1. You all are awesome. Maxon the best. Quarter 1, Quarter 2, Session 1. Congrats to all the winners. Sebabnya quarter 1, quarter 2 I nampak banyak memang power gila. So, I want to see the last 2 quarter make it more power. Let's go! Terima kasih Maxon. Alhamdulillah untuk kali ini Ruby Award. Kena semangat, jangan putus semangat. Sentiasa lawan. Congratulate all the achiever in the Q1, Q2. Good luck for in the Q3, Q4. Thank you, Maxon, bagi this opportunity. Maxon, mantap! Woo! Thank you, Maxon, and also thank you, my leader Eddie, for bringing me to Maxon family. Okay, Alhamdulillah, quarter 1, quarter 2 milik saya. Semestinya top recruiter dan juga top sales. Thank you, Maxon. Semua harta ni senang sangat. You boleh buat 5-6 angka dalam masa 1 bulan. So walaupun saya berseorangan di Tanjung Malim tetapi masih boleh buat rank bermula daripada newbie hingga ke team leader. Macam saya bermula daripada zero dan sekarang saya dah jadi team leader. Alhamdulillah. See you soon next quarter. Bye. Quarter 2. Section